जों दिनै YTF Youth Tripura Federation इंगै जों कासे प्रेस खान थां दङ दा जतरना हामबाय तो प्रेस मीडिया रङ चिन लगी दङ चिन YTF नि Honorable President चिन सार सुरज देबबर्मा Acting Working President बरम गना Prospit Deborma Acting General Secretary Takuk James Deborma ang Soyong Acting GS Lemon Deborma Fighting ka जों दिनै जे प्रेस मीट नि जे मुलुगखा जों साइमनो मिया 4 September 2024 जोंनि एनुअल टी टेप नि जोंनि अजामारक जोंनि इंडियन गभर्नमेंट बाय कासा एकॉर्ड साइन खालायका आपनो तै जों दिनै कासा प्रेस मीट खाय थाङै दङ आपनो मेनलि दा ब्रीफिं खायनाय जोंनि YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर सुरज देबबर्मा हमबाय सिनि जतो मीडिया नि खाता हम ता हक्ते बुक संनो दिनै अर समय बाक्सा सिनि दिनै अफ पक्थुम जै प्रेस बिनि बिसिंति नर जतन फाइमाना नर पिला पाइले हमबाय थाइजिन नर जतन खनागा सिनि दिनै विशेष खाय सिनि दिनै प्रेस मीट नर जतन नुखा सिनि थांनाय मिया सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा accord ngai editf te NLF ti bisinti kaisa government of India by accord ngai mani tai borok sini tabu je bus kango sini ti prasani man thai sok tai bebang no je package to be family bisinti je sini tamni bagai tini o bisas khai borok tini asuk bisi kodoma 35 years 35 bosor ha ya kare ti prasai yok samarnani bagai borok tini az hal sopai Boromia ekot sign lenen sungnuka tebo sungnuka sini bobagra ajaga tongu sini bobagra sob somai na sungna sawo thanchani lamani bisingtei ti prasa thancha kaisa tongani bisingtei te bahai ke sung jotono thancha kaisa baksan khangkese sini ti prasa ni mungse mungsa sung adai khaiman dini kabangma bororo dini bo sini thanchani ideology khaimin jaro kabangma tongi jotona janjana hamjakti tongi tongaro Senugui payuse sini Tripura hastewo tabu bobagra every step bebak jagano ya kolon bake jotono no logi sobui to naisi abon be angoro no koinai no jotono sini o am hai according to sini kabang man thai sok tai ungten tai no jotono nugu to na sini maharaja Pradip Vikram Vishal Manika Bahadur sini home secretary sini Gobind Mohan bai malai mani tini borok jemal leja tai bundu khananora IB director sini Topon Deka tai bundu khananora home minister ni advisor sini ek Misra am hake bor joto na mal lai sini je bui kwama saitane sin lai thanane kogo sini je Tripura se ekot signing mani government of India government of Tripura te Tripura mo thani bisingte je ekot signing mani te abo belanya positive thangai tongo no ke utawana di kuno wana ni kokeri bui kwama sanai borok saino tongo ekot ne akajane akain tongo ekot simi sign khai tongo kintu kuno implement India tebo nor joton nugnai sini 125th amendment bill je bobagra sno ko mani anga sono sanani musungo ani jodo khaka ta hokte buk sono bobagra je sno ko mani abu kuno dine thokai ni bai angno no san abu kuno thokai ni bagai bosno ko griya bobagra oro sini Tripura jati bai sini Tripura tong kosong tongai lukurong no tuye bokuno dine oro political mileage political game thangani bai phaya aboni bai sung YTF rok sob somene bobagra ni bisingtei sung bus kango ya pri sei tongo YTF ni je tangbotang bobagra ni bisingtei je tagi jamani sung bebang tangai chaktong ang sanani musung je ekot je signing mani sini Tripura ekot 125th amendment bill tai sini NLFT editf ekot no tibo implementation ngai jara implementation ngmaya nei tongero nang dijini to phana nang sokomuri tongna ang amon sanani musung tebo ang koinai sini Takuk James sini general secretary na bot tegisa sini press briefing khanya ni babe belanya hambai ni no question samani babe sini di kabang ma borok sini Tripura hastewo interlocutor ni mungi kabang ma buba grone bengai lagya eke Mr. Bupur phane interlocutor dian thanga interlocutor ni mungi kabang ma tamsane koksil jamong se jaka but at the last moment interlocutor phagya angapon sanai je dofani jobano poito saya ado fasajo komori thangnai implement ngai abo norok jato no janjani khawo sama tongnai hisi
implement bufurung nai ekot signing mani jokhon abo obviously abo 100% nai karon i je bubagra boje tabuk je ekot sign khai tamani abo hin ching ra ekot ya and bubagra abon bani kaisa message ro let the tiprasa be in one platform sini se daito sini tiprasa ekot signing thinibo sing tiprasa ro thansa ke tongi phunui man thangkai abo sini se datina implementation nai phiaba singnu go sini tiprasa ro kha buikabama singno saw haisi thum chaw tongi man yasang bobo thango yango bobo irai thango hei thango ama ke bui advantage man thangmani bising tinyo bui kabama sno week ni wan so je tiprasa ro je o ekot sign mani te tiprasa ekot sign man te abon bene sini tiprasa no sino muni yo haisi buni bosoni boro ro ke wana o je tiprasa ekot signing thang ke tiprasa ro tamon no tiprasa te bo kuchu kai thang ne phia ba je usin tiprasa hangai ro hangai tiprasa ni bai ekot signing mani abon se singam muni lai haisi abon se baksa saw kola pada abu kichunya ne no just wait khairi sin thakung thajing sai khana ka sin takuk james bo saka je tiprasa ekot signing mani bagai je tabu stakeholder already arjat committee khama jaga bo already sin bobagla tongoi tong dialogue choli nai abo already mention khajak tong and kama jara sin tiprasa ekot sign khapro bobagra ni signature mili ar honu ko ma sana bo baksa abnor tei kama biang ulta polta kok sane ko tong haisi je frunung nai o je ekot omukon khoroksa particular tiprasa khoroksa jati to phani bagai sinia omo entire tiprasa ni bagai ekot sign khajak tongo amo implementation nai ni bakhosa nung poito masana haisi abon min nin do phani chobani oje poito sa ya kai abo kuno dine success ni mania example sunjoto no bebano sun bishas ni tei sun eje bobagra no poito ta bishas themeni kai tiprasa wo being a tiprasa tei amo haikapa hania bir man dekri haisi tawana di norok joton nugnai abo kethang tongkhang kangkai joton nugnai tiprasa ekot implementation mani 125th amendment bill mani tai NLFT edited ekot signing mani abo 100 upon 100 abo implement nai tai thajin sin takuk james se sai kana mani kabang ma sini NLFT edited no ti bo sini ke bo buya buin do fani borge biji tiprasa ni do fani bororo ma haisi bor khaitam khainani bor do fana tam khaimani kabang ma just miao social media wo comments ho kabang ma nu khaisi ang sanani muso ngamai khorosa takuk te bukuk songno bing tiprasa no saksa wan suine borok tiprasa no tiprasa do fama thanani bagai bor do fano kujugoti sanani bagai 35 bosor haya kare buni raicho thangai machaya manniya yongkha thampui warjari tongoi kya tong kese tongoi borok ma tongoi kya tamni bagai tiprasa do fano kujugoti sanani bagai am haijaga ang sanani muso ani khaka takuk te bukuk songno please sen khasinani dorkar borok 35 years sini hari thangai tongmani ya bolo sini how kibil family sen borok no belaino sini je sini bai asake borok paite bosor borok je thangai tongmani sen borok no belanya hambai paifle amar nana tamninba borok kem ni bagaya borok gono borni personal benefit ni bai borok thangai tongya ti prasana kuchugot langai dofat sizarna bai se borok dinara silani jobo thangai ma tonghaisi awang bagai semua pesakini ate kaisa lubang semung 250 kopi man arang man panjang apa kaya tolong ere kok sampai isa lubang selesai amon banyak sana si 250 kopi ni kok ya haisi tabu government bongno aba just a scheme hai bolo je ase 35 bosor thangai tongi kya 250 kopi to joton kom siwa haisi in ju 250 crores be tiprasana tam muthang manai tam khaimana hina ambol bui ko ma sana tong a 200 tamni bagai sing 250 kopi na sengna hangke tiprasa united to hangka ke sing 2050 kopi poyo sengman kama haisi nothing is that sini sing thansa kri ni bagai sible tini aje 250 kopi bor je asak thangai fight khai thamani bor no buto je relaxation mar na blena bor ni buto mawan sunai aro bo kama bor tini NLFT tha thangai bor simne package tu phele bor simne chana ni hamna ni bai wan chu le ni bui kama wan chu le na haisi so please am hai ego am hai bokolo sing tonia woi sini tiprasa do fani bagai jara samung khaini final no bor no sing as a legendary ni sing wan chuna nang haisi tinin dina belanya hambai sini khaka ham sini maya ganang bubagra tinin dina bini bobo request khamani bisingte NLFT editor no request khamani bisingte sal bisik sirani chobo khai bunya hawa tongosinai government of India by central government by talk chol mani ya bolo tini bebano possibility thanga karon kaisana tong haisi
थानसानि बिसिंतै जुदि न चबा खायगांखाय आबो गोप्लायनो हायसि कुबुय बाय चबा खायगांखाय आ कुबुय न सालसा नना फियावनो हायसि सारि काहाम तै खापंनि तिब्रासा ताखुक बुकुक सं सिनेमा फानि समान तै जतो बाय ब्रकनो ब्लाइके हामबाय स्पेशली ते हामबाय मारो तिनि सिनि YTF नि सेंट्रल ऑनरेबल प्रेसिडेंट सिनि सार सुरज देबरमानो सिनि बिसिङो फाइमानजाक फाइक्या ऑप्रेस ब्रीफिंगो सिनि YTF नि एक्टिंग सेंट्रल नि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि ताकु प्रस्मित देबरमा अब हाइकेनो सिनि थानि फाइसक फाइक्या एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी YTF नि सिनि ताकु लेमन देबरमा तै जतो खापांनि ताकु बुकुक सोनो ब्लाइके हामबाय मारो स्पेशली मिया नि जे ऐतिहासिक दिन एबा लाइबुमा जतो बरकनो नुखा थ्रू सोशल मीडिया थ्रू न्यूज चैनल नि बिसिंगते जे 4 सेप्टेम्बर NLFT ताई ATTF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय काइसा पीस एकॉर्ड साइन खालामनि ओ पीस एकॉर्ड साइन खालामनि बिसिंगते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबनो बरक कक रखा जे बसकांनि सालो तिब्रासारकनि जे जोंजाल तंमानि तिब्रासारक जे डिप्राइव ओंगै निजिनि उन लेनो साप्रेसन तंमानि अबरकनो बरक बसकांनि सालो सुनो सॉल्यूशन रनाय हनमानि बिसिंतेनो सिने हाबुबाग्रा नेगोशिएट टफ खाइमानि बिसिंते बलाय मल्टीपल्स टाइम कक सामानि बिसिंते तिनि जों सॉल्यूशन मानमानि जों नुखा तमिया हाय सालो एकॉर्ड साइन खालायगा जों तैबो हामबाय मारो बिसेसकै सिनि NLFT नि जे दफानि बागै हानि बागै सिनि तिब्रासा बसंनि बागै फाइट खाय दीर्घ दिन रमै बरक अ जबाव जरित खाय बरक लांमा सासुई गोबां बरकनि लांमा थै कसखा ताई ATTF नि टीम रकना बसुन ब्लाइके हामबाय मारो तै बरकनि बागै जों प्राउड फील खायो हायसि गोबांमा सिनि स्टेट नि चैनल्स रो एबा खावो हाके तंगै दङ बरकना हामिया बुमुं रुवै तिनि साइ दङ उग्रबाद आबो हायरखाय काइसा कक जों जतनो रियलाइज खायनो नांगो साइमाननि नांगो NLFT ताई ATTF कुनु दिनो फानो सिनि काउंट्री नि अगेंस्ट बरक फाइट खलायाको एबा कुनु दिनो फानो सिनि स्टेट नि अगेंस्ट फाइट खलायाको बरक जे बरक फाइट खेमनि आबो संपूर्ण दफानि राइट्स नि बागै दफानि सॉल्यूशन नि बागै तै दफानो फियकटा नि बागै बरक फाइट खलायमानि बागै जों बरकनो सिनि YTF नि तरफ थेके बलाय बलायके हामजाकमु तै बलाय बलायके हामबाय जों तिनि जानगो ताइबो विशेष का हामबाय मा जानगो सिनि हा बुबाग्रानो ओ जे एकॉर्ड रक साइनिंग तंमानि it would have not been possible if our beloved Bubagra would have not taken such a serious and tremendous effort to convince the central government. I see. The central government the multiple times to convince Khaimani Bishingo tini o success the accord peace sign Khaimani bagai sung ha Bubagra no belai ke sini bekhabai hambai maru. Tebu sung hambai maru sin honorable Home Minister Sini Sri Amit Shah ji no bini नेतृत्व तैबो realize खायमान बिसिंगते जे over the last so many years तिब्रासारक suppressed जा तिब्रासारक निजिनि rights मानियां तंमानि बरक अबनो realize खायै बरक बुजिखा तै बरक national media नि बिसिंगतिबो साका जे तिब्रासारक नि rights दिति बरक बसकांनि सालो fulfill खालायजाकनाय आबोनि बागै तिनि हाय जे 4 सेप्टेम्बर रो जों ब्लाइके हामबाय मारो सिनि जतो खापांनि ताकुकतै बुकुकसो जे बखा धुनुगै बखा यगजगै नासिङै तंनाय र नो आं अबनो खा काहामबायखे कक काहामबायखे अबनो सानानि मुसुङो जे इट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ आवर स्टेप हायसि बसकांनि सालो तैबो स्टेप हायजाकनाय तागेस कमिटी रो फॉर्म फाइमानि न दुखना 3 stakeholders like government of India government of Tripura ते तिप्रामोट हानि स्टेकहोल्डर्स नि बिसिंगते अलरेडी खरक नि कमिटी ओ चंगजाकमानि न साइमानो सिनि मायगना हाबुबाग्रा ताई सिन ऑनरेबल तिप्रामोट हानि प्रेसिडेंट सर बीके रांखल कमिटी ओ तंगो बसकांनि सालो ओ कमिटी नि बिसिंगो डायलॉग चलिनाय ताई 125th अमेंडमेंट बिल न दाक्ति पार्लियामेंट ओ अनाउंस खाइ पास खलायने हिनै जों पयतो खलायनो तिनि जतो
ha besarokno te sini tipra sarokno haino hai kha kaham bai ke norokno all successful norok part namani bagi norok hambai